Дыцма деса хэмсыры тэхи, Орцах дянны эгалятты, Сигли елхыш дилха доғаш, Галгай камах делхыш лятта, Басы тэхи дыцма делыш, Берыш агаш тогыш дяда, Он хой дыггыр махар чекыш, Делгы кайкыш белхыш лятта, Тэхи цаккы дыцма делыш, Он зыры дянны хайбас иха, Ежери, вежери, замиги береш, но найдена бусы лиха, хакыр чупе агалгай кянчиш, Вашал дяха рыжбыныца, хереш дяха берилергиш, веха ласа еида, вак вяханы сидо хажу, узмыш дяха доры хой, до дягалгай си дажулу, ахари ханны лалы хой, Россия эскану кадеттыш, Yılğananı diyakısti, Bergizleşi de maleykiş, Tehe sakı dıtmadi, Yitmeyeliydi buruçı, Ezişanı vanyanıçı, Kafkaz dogvay galgayçı, Tehe daimlarıyı, Dıtat basket vaynaydası, Madat diyat imih kalatı, Yeri lami somu yakı, Darıgı dani orsadakı, Дысмадесы замигитеги, Халачы озытынаны илха, Варгяғдыры хияға, Дулхы дегешке чилилха, Чоғде чоғлелы қыламыз, Осағдалы анымхи, Лазаты бейнічі кантидену, Теге сақы дысмади, Есмелиті бұрыт, Гуллы жилха әріж морхыш, Енет қамынды балынды, Гыла дека ломын лячи, Волосы дегяш хасамде, Ес урот бевежери, Наны дека стеларе. Калгай камалдок абадеш, Дуағы дышан нисхонды. Баймок пахан байны канти, Мадат стети мих калясты, Ежери ошы быцмаби, Сахам сырыт замиги техи, Дяхе цакы дыцмаде. الله أكبر الله أكبر Деятельные представители строительных организаций.